Yes, reka twongere tubasuhuze cyane tubifurize igicamunsi cyiza mwebwe mwese mudukurikiye mu masaha nyuma ya saa sita, hanyuma kandi tubifurize umugoroba mwiza ku badukurikira mu masaha y'umugoroba, hanyuma kandi twifurize igitondo cyiza ku badukurikira mu masaha mu gitondo. Tugarutse rero muri wa mwanya mukunda muri benshi cyane, umwanya rero tuba tugenda tubagezaho update, tubapudetinga, tubabwira uko ibintu bimeze, by'umwihariko tukaba tugenda twibanda hano muri Uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri amakuru yacu n'ubundi nk'ibisanzwe tugiye gusimbukira imurenge. Murabizi ko twamaze kuba tugerayo umunyamakuru uri gukurikirana hariya rwose mu misozi miremire y'imurenge. Ubwo rero muri Uvira rwose ndetse yewe na biriya bice byose byaza, ubwo urumva ni ukuvuga ngo za Minembwe hehe hose, za Fizi n'ahandi hose, bivuze ngo nta kongera rwose kugotwa cyangwa se kugira inzara y'amakuru yayo, bitewe n'uko nyine arahibereye. Ndagira ngo kubera yuko hariya ahantu n'ubundi hari n'imisozi, amarezo kuyabona ntabwo biba byoroshye. So niyo mpamvu mba mvuga nti niba mufatishije mba ngomba kumushyira mu bimbere akarubo tubanziriza ikiganiro, kugira ngo nibura ahite rwose akomeza activite ze cyangwa se akomeze akazi ko kugenda ashakisha amakuru. Ubwo ntabwo ndi buze kujya muri byinshi, reka duhite tumushakisha ku muyoboro wa telefone, kugira ngo ahita duhereza rwose uko ibintu uko bimeze rwose hano imurenge, turebe ko twamubona hakiri kare, noneho duhite tumenya uko imurenge bimeze. Ubwo birumvikana hagati ya Twirwaneho ndetse na Zangabo zikomeje rwose kugenda zirwana cyangwa se zishaka rwose gusinsura abanyamurenge hariya mu misozi miremire y'imurenge. Mu gihe rero tutaramufatisha mu nyemere mbabwire ko n'ubundi turagaruka hano muri Nyiragongo. Nyiragongo M23 yafashe abasirikare ba FDL bagera kuri 12 Prito. Aba 12 rero bafashwe bakaba bafatiwe hariya ahantu bitazabusayo. Uko bafashwe rero ndetse n'ibyo bafatanwe biri mu byo tugiye kugenda rwose tubageza. Hanyuma kandi ku rundi ruhande tukaba turi buze kugera rwose tunareba kuri Sadeke iri kuvuga rwose cyangwa se byatangiye kugenda bihiswa ko igomba guca hano mu Rwanda, ngo iri gusaba kuba yaca mu Rwanda, ariko igihe itaraco ese bimeze bite. Ndabona rero ku murongo twamaze kumufatisha, n'iby'agaciro cyane rwose kuba tugiye tumubonye ku murongo, bivuze ngo ya makuru yo muri za Minembwe tugiye kuba rwose tuyafite 5 kuri Kagenzi kakumwira neza. Alo, amanetwork karacika sinzi nima muri kumva. Aha, ubu turimo turakumva nta kibazo rwose, twe turimo turakumva. Okay, aha mu Minembwe ubu nakazuba karimo n'umuyaga mwinshi. Yego. Akarere ka Minembwe kose ko ari impande zine bukaratuje, abantu bagiye mu mirimo yabo isanzwe, na mahoro kabisa muri Minembwe impande zine zose. Wihangane rwose ndaza kugenda nkubaza ibibazo. Uravuze ngo Minembwe mu mpande zine, impande enye ni zihe kugira ngo abadukurikiye bamenye izo mpande izarizo? Impande zine zisi za Minembwe zose ziratuje, ubu nyine na mahoro usibye gusukwa ari imvura tubona igiye kugwa, ariko impande zose zinye zisi uko ziteza Minembwe ziratuje kabisa. Ntabwo rwose ikibazo cyanjye uracumva neza. Uravuze ngo impande enye za Minembwe, ubwo mpise nibaza izo mpande ni zihe, ese n'uruvuye harugakora ha, ese bura ntabwo nsobanukiwe neza. Connection irakatitse. Oya turimo turakumva. Njye sindi ukumva. Hallo. Yes. Connection irakatitse, connection ariko ndongera mpamagare. Reka twongere tumuhamagarize impande enye za Minembwe zimeze zite. Rwose tuba tugomba kumenya izo mpande enye za Minembwe bimeze bitagerageze rwose tumusaba ajya ahantu yurira umusozi kugira ngo atubwire. Hari ukuntu rwose ujya kumva nko muri iki gicamunsi ngo barwanye. Yes, alo. Halo. Ariko iyo wurira mu misozi ko numvishe ngaho Minembwe ari imisozi myinshi, ukareba umusozi wuriramo kugira ubone network. Network iri hasi cyane. Twe turimo turakumva.
nari ngubwiye uko ari amasa muri Minembwe wa kabiri koko ndatangiye abantu bose ko baraza mu isoko nta kibazo kibazo giteye nyine abantu giteye kibazo muri Minembwe ni drone giyo ntibabaza amasaha izira kandi drone benshi bateraniye izo mpungenge baba hanyuma se nko muri iyi minsi hari drone zeruka kugaragara aho ngaho muri za Minembwe? Drone iraza ariko ntirase iraza muri patru gusa ariko ntirarasa kuva bujya yarashe ikibuga cy'indege ntirongera kurasa ariko iza muri patru. Ubwo iziza n'ubundi ni za guverinoma nizo ku ruhande rwa guverinoma cyangwa ni ku ruhande rwa twirwanaho ndetse na M23? Iza ari ku ruhande rwa guverinoma. Bishatse kuvuga ko uyu munsi nta gice nta hantu hamwe muri Minembwe na mahoro nta ntambara yaba yabayeyo. Uyu munsi nta gace kabayemo intambara muri Minembwe, nabashiye no kuvugana n'abantu bari ibubembe hasi. Bubembe na ahantu hegereza Baraka nabo bambwiye uko ari amahoro nta ntambara yigeze ibaye none uyu munsi. Nta n'ibimenyetso kandi biro bigaragaza ko ishobora kuba intambara iragoye. Buriya bari basubiye inyuma, hari amakuru umuntu agenda yumva nyine agenda afata uko hari aho basubiye ahantu hitwa Inagatete. Ubu nyine za force zose zari zateye biriya birindiro za M23 na twirwaneho zasubiye inyuma bija ahantu hitwa Inagatete. Kuri ubu tuvugana niho bicaye, niho bari gupangira ikindi gitero simusiga. Ubwo M23 na twirwaneho bakaba bagoteye he, bakaba bo bahagarariye hehe mu rwego rwo gukumira cyangwa se kurinda ibyo bitero biri gutegurwa? Ubu twirwaneho na M23 bahagarariye ahantu hitwa mu Rugezi, mu bibira mu mashamba yiriya aho bita kwa Didasi, bari nko mu mayira nkane gutya, ahandi haja za Rudabadaba, ahandi haja ruguru mu Rugera. Niyo twirwaneho M23 niyo ibirindiro byabo biri, niho ni hafi naho izo ngabo zirangabo zasubiriyeho nyine aho zazitegura ico kindi gitero. Hanyuma wihangane ndakubaza ibibazo kubera ko icyo gice ntago nkizi neza kandi birashoboka ko ari n'abadukurikiye batazi ibi bice cyangwa se atazi aho hantu usibye kumva mu magambo. Tugereranyirize yaba iyi centre ya Uvira naho ngaho muri za Minembwe harimo ibirometero bingahe? Ibirometero na Uvira Minembwe na Uvira ibirometero byinshi kabisa. Ku buryo nta ngabo ziva hano muri Uvira ngo zitere hano muri Minembwe? Ingabo ziva Uvira zirazamuka zikinjira Baraka Fizi kuri Mugera zikazamukira aho nari nkubwiye bashize ibirindiro byabo aho bita Inagatete. Niyo izo ngabo zizamukira zikabona gutera Rugezi hariya biriya birindiro bya M23 na twirwaneho biri. Ubwo hanyuma none ubwo nta makuru yo muri Uvira rero wabo waturusha? Uvira kuri ubu baratuje kabisa, nta kibazo, baracyari kumwe na guverinoma n'abazalendo na FDLR n'ingabo z'u Burundi nizo zikibacunga umutekano. Hari amakuru ari kutwereka ko ngo imbonera kure ni babasirikare bahano mu gihugu cy'u Burundi ko nabo bahawe uniform ndetse bakaba ngo banazanwa hano muri Uvira. Ayo makuru urayavugaho iki? Ntabwo waba wamaze kuba nawe uyagwaho cyangwa se kugeraho? Bahawe uniform ya Kongo. Wapi? Ni uniform ya Kongo y'u Burundi inabonye isa n'iy'abapolisi. Ya makunda yazi nibi bitero nabo bari babirimo. Ayo nguko. Ubwo rero niba nta zindi update waba ufite aho hepfo rwose aho ngaho muri misozi muremure y'umurenge twakurekura.
Halo, ya network. Aha, ndimo ndakubwira. Yes. Niba nta yandi makuru ubwo twakurekura in case haramuka habayeho nk'ibitero bitunguranye, ubwo waza kutumenyesha amakuru kugira ngo tumenye aho ngaho imurenge aho birumvikana muri za Minembwe uko bimeze. Cyane kabisa ko ndakurikirana kigize gihinduka nahita ngukubitira amadrone yaje ari hirya no hino karagenda afata ayo makuru. Alright, turakoze cyane. Sawa. Yes, ngaho rero ubwo imurenge umuntu uraza ku breaking akabesha rwose ati urabona imirugamba imurenge murumva ko na amahoro. Gusa usibye nyine ngo drone za guverinoma batajya bamenya ngo ziraza ryari ziza zije muri patrouille, bageze igihe cyo gukoresha patrouille kuko ntago bajya bakora patrouille rwose n'amaguru kuko ntibahagera ntibanahakandagira. Rero nuko imurenge hameze. Twihute cyane, reka munyihanganire rwose ibicurane bimereye nabi, sinzi rwose uko biri bugende, ariko turaza gukomeza kugenda rwose tugerageza kugira ngo amakuru n'ubundi agende neza. Mbere yuko tuza rero mu makuru aremereye cyane arimo n'ubusesenguzi budasanzwe, reka manze mbabwire ko ku isaha saa 12 zo muri iki gitondo cyo kuri uyu munsi wa kabiri ku itariki 15 z'ukwezi kwa 4 2025, amakuru yangezeho na amakuru avuga ko hano muri Nyiragongo hafi ngo hari urusengero hano za Rusayo. Urusengero ntago narwanditse we, hari urusengero hano rukuruza rwa Rusayo, urongo M23 ikaba yahacakiriye aba FDL bagera kuri 12 bakaba bafite imbunda ndetse na uniform. Aba FDL rero mu makuru twabashe kwa dukurura nuko ngo bari barigize abakirisitu nyine basenga, abandi ngo barameze nka hari impunzi, donc bamwe bari barigize abasenga ndetse banakira impunzi, ariko bose bakabariza FDL buriya rumva ni babandi n'ubundi bageraga gutya nijoro bakitwikirira ijoro, barangiza bakagaba ibitero. Ubwo urumva ko M23 yatangiye kubakoramo umukwabo, irimo kugenda ibahiga cyangwa se iri kubakoramo icyo twakwita akazi. Hanyuma andi makuru avuga rero na makuru avuga ko hano muri Nyangezi ni muri Sud Kivu, muri Sud Kivu hano bita za Nyangezi, aha naho haravugwa ibitero bikomeye cyane. Twinjiye makuru aremereye cyane, aya makuru nkaba nifuza ko tugomba rwose kuyamanukanamo na Vincent, nawe rero akaba arimo gukurikirana ibyayo makuru cyangwa se ibyo mirwano, arimo arakurikirana ibyo mirwano. Reka tumuhe ikaze n'ubundi ku muyoboro. Vincent, uriwe neza? Komera cyane. Komera. Urwo rugamba rwa Nyangezi ngo ruteye rute wana? Urugamba rwa Nyangezi M23 yazindutse ibitero mwibi bice bya Munyanyangezi. None se ko twe tuzi kari hafite kandi yigabyeho ibitero cyangwa yari yarabivuyemo barabiyivanyemo? Ni mu gace bita Munya. Ariko kegera aho Nyangezi nyine hari abazarindo bari bamaze iminsi bahari, bajya kubona amafoto ukabona no tuvideo bifata. Yego. M23 yazindutse igira ngo bakuremo noneho irebe mu giturage abarimo bose bakirishemo bakuremo kugira ngo batakomeza kunganya umutekano w'abaturage, kubera ko hano muri groupement bita Burore hari abantu benshi baba muri Wazarendo ariko bagiye bica mu bice bitandukanye, bakaba bakora nyine nk'inyeshyamba n'ubundi kugira ngo umutekano w'abaturage. M23 niyo mpamvu yahagurutse kugira ngo batoratore bose bakuremo ejo cyangwa ejo bundi ibitero. Irabatoragura si zabavamo? Ntabwo izabavamo, ariko bamwe bazageraho babireke, abandi nyine bashaka kubireka ibikorwa by'ubucengezi izajya bafata mu buryo butandukanye. Aha, ubwo rero urumva aho ubu kugeza ubu amasase ngo bihagaze bitaho ngaho nyine muri urwo rugamba muri ibyo bitero yazindukiyemo. Twarimo kuvugana n'abantu bari batubwira yuko urugamba rwahereye mu masaha 4, ariko kugera mu masaha 7 rwari rutangiye guhoshoroka kuko bamwe mu Wazarendo bari bafashwe, abemeye kwishyikiriza M23 nabo barishyikiriza, ariko ubu ngubu urugamba rugiye ariko amasasu yaciye. Aha, tugaruka kuri uyu mujyi wa Goma Vincent,
ntabwo ibintu byoroshye MONUSCO ngo babasirikare neza yatangiye ibwira M23 ko ari 2,000 none namenye isigaranye n'abatarenze 50. M23 umuvugizi wabo mu bya politiki Lawrence Kanyuka nibyo yavugiye i Bukavu ejo. Yego. Yavuze yuko ku itariki 27 bafata umujyi wa Goma. MONUSCO yababwiye yuko ifite 2,000 by'abazarano ndetse n'abapadre zitumbikiye. Yego. Bayihungiye uko babonaga yuko batsinzwe urugamba barwanganyemo na M23 rwo kurinda umujyi. Ariko Lawrence Kanyuka yatangaje yuko yatangajwe no kubona aba MONUSCO bakorana na FDLR bagakorana na Wazalendo bagakorana na FARDC kugera naho abarwanyi bari bacumbikiye bavuga yuko ngo barekuye 800 ngo basigare 1,200. Akaba yaragaragaje yuko icyari igikorwa kibi ari igikorwa kigize iterabwoba ko kubona abarwanyi nk'abo ngabo barekurira mu baturage ko ari bagenda babuza umutekano abaturage rimwe na rimwe. Akaba navuga yuko ari nabo bagize uruhare mu gitero cyabaye ejo bundi ku itariki 11 bucyari 12. Ko ibyo bikorwa bidakwiye kwihanganwa ko MONUSCO nayo ikwiye kuba iva mu mujyi wa Goma ikagenda kandi ikava nyine mu bice bikontororwa na AFC/M23 kuko mandate yabazanye atariyo bakurikiza ahubwo bakomeza guhungabanya umutekano w'abaturage. Ibi rero ngewe ibi bitero bimaze iminsi wanjye nabishyira ku mutwe wa MONUSCO kuko niba yarafashe abasirikare ngo irabacumbikiye cyangwa se irabahishe ntihabeho kubahereza guverinoma ibintu bijye ku mugaragaro bigaragare. Tukaba turi kumva arimo kugenda bashyiramo tutazi iyo bari kujya kandi umutekano ugakomeza kugenda uba muke hano muri uyu mujyi wa Goma bikanagaragara ko barimo kubigiramo uruhare. Nge numva izi ngabo rwose za MONUSCO M23 yaribonye uburyo bwiza bwo kuzikura muri bice irimo by'umwihariko hano mu mujyi wa Goma kabone wenda nuko bavuga ngo baje kugarura umutekano ngo hano muri ubu burasirazuba cyangwa se hano hantu kugarura umutekano aho M23 nabonye bidashoboka kuko izi kucunga kubarusha ahubwo bakagombye kugengwa bakajya kurinda aho FARDC. Iyo uvuze ngo guverinoma harimo guverinoma ebyiri, hari guverinoma yashyizweho na Kinshasa na guverinoma ya AFC/M23. Iya AFC/M23 ariko ntabwo kugeza iya AFC/M23 ntabwo iremezwa, ntabwo turayemera kuko ntabwo iri dekarara kandi nta nubwo iradekara n'igihugu ngo tuvuge ngo iri kudeka ngo igihugu ni iki, ni guverinoma kiye gihugu. Iyo uvuze gutyo rero uba ubusanyije n'ibyo M23 ivuga kuko yo ivuga yuko abarwanyi bari muri position ya MONUSCO bakwiye gushyikirizwa AFC/M23 akarimenya ibibakwiye ariko bakabashikiriza nkaho batari kubashikiriza guverinoma. Nibyo ariko MONUSCO yo muremeranywa ibyo uvuga yuko abarwanyi bayihungiye bakwiye gushyikirizwa guverinoma ya Kinshasa. MONUSCO n'ikivuga ikavuga yuko manda yabazanye ari yo gucunga umutekano no gukorana na FARDC igashaka kwerekana yuko AFC/M23 itabazi ko ari abantu b'abanyekongo mu by'ukuri ukabona yuko ibashyira ku ruhande. Ariko M23 nawe ntabwo ikozwa iby'uko abo barwanyi bakwiye gushyikirizwa guverinoma ya Kinshasa kubera yuko yerekana ko bakoze ibyaha, yerekana ko bagikora ibyaha kandi ko ari abaturage nk'abandi ko badakwiye kuba bashyirwa guverinoma. Ikavuga se ko yabohereje abo babuze yabashize he? MONUSCO ntabwo igaragaza abo yabohereje gusa ivuga yuko isigara 1,200. Ariko mu bihe bitandukanye yagiye igaragaza yuko abarwanyi bo muri FARDC Wazalendo ndetse n'abandi bagiye babahungira ko ari abasivile. Nk'ijambo Betu Keita yavugiye i New York igihe yavugaga yuko batagenda ku gitutu cya gatatu. Yavuze ko ngo abantu bafite bazabajyana mu bice guverinoma igenzura ngo kugira ngo ibarinde umutekano ngo kuko ngo ari abantu babahungiyeho kandi amategeko mpuzamahanga akaba yemeza ko bakwiye gushyirwa guverinoma ko batahabwa abo bahunze. Ubwo rero bisobanura ko 800 bashobora kuba barabajyanye mu buryo bw'ibanga niba batarabarekuye bakaba bari guhungabanya umutekano. M23 igaragaza yuko aba barekuwe bakanyanyagira mu giturage akaba aribo bagira uruhare mu guhungabanya umutekano w'abaturage ndetse no gutera ibirindiro bya AFC/M23. Ariko MONUSCO kugera isa ntabwo iragaragaza aho yabashyize
ariko wagenzura amakuru ubona wareba njigikaye ko byavuga yuko ari mw'iki kigo byavuga yuko Titanga ari mw'iki kigo n'abandi bakoroneri benshi ndetse n'abasirikare benshi ariko urutonde nigeze mbona rw'abakoroneri n'abasirikare bakuru bo muri FARDC bari muri iki kigo uwo nabona ko tariho Titanga nkabona atariho n'abandi byakekwaga ko barimo kandi amakuru yo kwizerwa yagaragajwe n'aba FARDC bahungiye mu bice bitandukanye birimo M23 bagiye bavuga byagiye bigaragara yuko M23 ikimara kugera muri ya mujyi bamwe bahungiye hariya muri position ya MONUSCO bagiye bajyanwa mu bindi bice bikontororwa na FARDC kugira ngo bakomeze gufasha FARDC gutera M23 ndetse na nyuma yuko AFC M23 ifashe umujyi hakaba hagiye hoherezwa n'abandi gukora ubutasi mu bice bitandukanye haba mu mujyi haba mu nkengero z'umujyi ariko bikozwe na MONUSCO kubera ko ibimenyetso bigenda bigaragaza yuko ariyo yabigizemo uruhare gutuma abo bantu bose basohoka kuko ntabwo bayicitse kandi ntabwo bagiye ku buryo batazi ahubwo bagiye muri misiyo ya MONUSCO kugira ngo M23 ibe yabura uno mujyi uburyo ukontorora cyangwa bahungabanya umutekano bigaragara yuko M23 yananiwe gucunga umutekano w'abaturage ndetse n'ibyabo none cyangwa ejo bundi abaturage bafate M23 kimwe na Wazalendo cyangwa FARDC kubera ibyo bitero byagiye bitegurwa na MONUSCO. Ibi biragaragaza ko bura muri uyu mujyi wa Goma hashobora ko harimo batayo ziri kugera hafi muri ebyiri zirimo zirwanya M23. Ibi ntago biha amahirwe M23 yo gutangira gusezereza ingabo niburi kazigabanye kare bizerekeza zikava muri uyu mujyi wa Goma. Abarimo bone benshi barenga n'izo batayo kuko amakuru yo kwizerwa mfite nuko hari abasirikare barenga 100,000 hakaba 50,000 birenga by'abawazalendo hakaba abacancuro barenga 2,000 hakaba abarundi barenga 3,000 hakaba FDR irenga 2,000. Ibi ntago byaba ari byo bituma n'ubundi guverinoma ikomeza kuvuga ko uyu mujyi wa Goma bakiwufite kuba bafitemo izi ngabo nk'uko bivuga abo bose ntabwo bishikirije M23 ntabwo bose bahungiye mu birunga ntabwo bapfuye ntabwo bahungiye Bukavu igihe bagenda n'ubwato ahubwo bamwe bagiye bihindura abasivile abandi bagenda bihisha mu bice bitandukanye M23 itarabasha gukontorora urabona tunirirwa na hano Igoma bamwe bakora imirimo y'umumotari abandi bakora imirimo itandukanye ku buryo nyine bakishemo mu bihe bitandukanye aribo bagenda bagira uruhare mu guhungabanya umutekano ariko cyane cyane babifashijwemo n'ubutasi bwa MONUSCO ndetse n'ubutasi bwa SAMIDRC. Yes, urakoze cyane unzanye kuri SAMIDRC nanjye nagira ngo nanahitse kuko nuza kureba n'izi ngabo za SAMIDRC cyangwa se za SADC nazo burani nk'ingabo ziri kurwana ku ruhande rwa guverinoma turabizi nabo ubafata ubongere kuri ibyo 100,000. Ntabwo ari cyo gihe cyiza cyo kugira ngo M23 izi ngabo ishaka ukuntu ziva ahantu ikoresheje donc noneho bya ishaka nge mbona yanashyiramo n'akantu k'imbaraga kuko n'ubundi nta mishyikirano ntaki nge numva mu bwanya nkurikije uko bimeze niba izi ngabo za SADC tuzi ko ari abantu ari abahanga mu bintu bijyanye n'ikoranabuhanga handavuga aba South Africa aba basirikare bandi bakaba barasigayemo hano birashoboka ko bashobora gukora nk'umurongo cyangwa se nka cano bagomba gukoraniraho bakazajya bahana amakuru noneho M23 bakazakomeza kugira ngo uyu mutekano barawize hano mu mujyi wa Goma bakazashiduka mu by'ukuri babahagaze hejuru babagabyaye ibitero nka Colonel Nanga rwose ari hararyamye ahantu akabona muhagaze hejuru akajya kubona akabona nka guverineri rwose Erasto yiryamye nkana akabona bamuri hejuru ntabwo M23 ikeneye kuzica intege ikaba yakuriye SADC cyangwa mu buryo bwihuse. M23 yagerageje kugira ngo izikure mu mujyi ikoresheje amasezerano yasinyanye na SADC bavuga yuko bazagenda batabuhoro ariko bamaze gufatanya mu kubaka ikibuga cya mpuzamahanga cya Goma ariko icyo cyizere M23 yagiriye abarwanyi bo muri SAMIDRC ubona SAMIDRC yaragiteye ishoti
kubera yuko Samidia sinubwo iri hariya ihari nk'uko M23 kubera ko yabatsinze babuza gukoresha ubumenyi bari bafite mu guhangana nabo. M23 rero iri hariya yo yizeye yuko aba barwanyi mu by'ukuri isaku isaba bakorera ibara. Niyo mpamvu mw'ibyo uvuga ko M23 ikwiye gukora ibishoboka byose ikabirukana kugira ngo yizere kugira umutekano. Kuko igihe cyo cyose itazabirukana mu uyu mujyi, uyu mujyi uzabura umutekano kugera naho M23 ishobora kubura uno mujyi kubera yuko ntabwo byoroshye yuko warwana n'abantu inshuro ebyiri ngo batsinde. M23 yatsinze SADC ibizingo zabo za SAMIDRC bafatana umujyi ku manywa y'ihangu, ariko buriya intege zabo ntibashaka kuba bari gukosora aho zagaragaye. Nibyo ndi kuvuga rero ngo ntabwo warwana n'inshuro ebyiri ngo batsinde kubera ko niba barakubiswe babonye aho bagize intege nkeya, nabo bamaze kubona naho imbaraga za donc banayibona naho imbaraga nshya za M23 ziri. Ubu bamaze amezi abiri biga M23 aho bafungiye bariya, barimo barareba ngo M23 twabonye ku rugamba imbaraga twayibonanye nizo igifite cyangwa yararegeje. M23 perezida twababonanye ushingiye ku byo Afurika y'Epfo yatangaje, yavugaga yuko mu nteko ishinga amategeko yabo abadepite ndetse na bamwe mu basirikare bavugaga yuko babonye M23 iko ari umutwe w'inyeshyamba ariko ufite iperereza rikomeye. Bagerageje rero kwiga mwanya mezi abiri kureba bafatanyije. Urumva Tanzania ifite igisirikare gikomeye kandi kirimo abahanga, Afurika y'Epfo nuko ndetse na Malawi. Urumva bose babonye umwanya wo kwicara amezi abiri bamaze bicaye babitekereza, bari kwiga urugamba. Bize urugamba babasha gushushanya. M23 babonye ku rugamba, M23 babonye mu mujyi wa Goma, M23 bumvishe mu bindi bice, ese iperereza ryabo rikora rite. Babashije kuyiga ku buryo bufatika, ku buryo bagize amahirwe yo gukomeza kuguma mu uyu mujyi wa Goma. Gukuramo M23 byaborohera cyane kuko burya abahanga mu bya gisirikare bagaragaza ko udashobora kurwana n'umuntu inshuro ebyiri ngo umutsinde. Urugero rwa hafi ni urwabaye muri 2012 aho M23 yakubitwaga na SADC rwose ibari bato, barayikubita ku buryo yatatanye itangikika n'ibice bibiri. Barahunga babageza mu Bugande n'abandi bahungira mu Rwanda. Yego, icyo cyatumye M23 igenda yicara imyaka 10 kugira ngo yigire ku makosa yakoze, yigira ku byo yabonye byose, uburyo yakubiswe na SADC, uburyo SADC yabarushije imbaraga n'amayeri. Ibyo byose nibyo byatumye bagaruka 2021. Yego, kubera ko ayo masomo bari bayize neza, uburyo batsinzwe n'uburyo icyabatsinze bakibonye. Bagaruka bazanye imbaraga, niyo mpamvu bakubise SADC mw'iki gihe cyo gufata umujyi wa Goma. Hanyuma rero amezi abiri kuri ngabo nje mbona ahagije kuba M23 bakwema hanga bamaze gukora igikorwa, kuko bidahagije kubera ko M23 benshi bari impunzi, abandi bari mu ishyamba, abandi bari mu birunga. Kuba bari mu birunga nta buryo bari bafite bw'itumanaho ku buryo bubafasha kubasha kwegeranya amakuru ndetse no kwegeranya abarwanyi babo. Nta byo kurya bari bafite, nta ntwaro bari bafite. Ibyo byose urumva ko byabagoye, bituma bafata imyaka 5 mu birunga. Bamara imyaka 5 mu birunga, abandi bamaramo 9. Ibyo byose urumva ni ikintu cyabaye gituma bashedishwa, ariko bariga ku buryo babasha kugira icyo bamenya. Amezi abiri mu mujyi wa Goma, kandi bakaba bari bafite buri kimwe cyose. M23 yaborohereje kubona ibiryo, yaborohereje kubona amazi, yaborohereje kubona imiti, ikoranabuhanga bararyicaranye. Ongeraho ko bafite na internet, ikoranabuhanga bararyicaranye. Wabonye ko bakurikirana M23 activite zabo. Niba twarabonye babona kara kanove turi gusezerera ziriya ngabo za miliseneri, ni ikimenyetso kigaragaza ko ikoranabuhanga bafite riri no hejuru. Ikoranabuhanga bararifite naryo, ibishoboka byose barabifite kubera ko icyo M23 bikoze, icyo ibihugu bishyigikiye FARDC bikoze, icyo ibihugu bidashyigikiye FARDC bikoze, byose barara babonye ayo makuru, bakabasha gusangira amakuru y'ubutasi n'ibihugu byabo. Abasirikare ba Tanzania barimo hariyo babasha gusangira amakuru y'ubutasi n'igisirikare cyabo cya Tanzania.
babasha gutangira amakuru y'ubutasi n'igisirikare cya Afurika y'Epfo ndetse n'icya Malawi. Ibyo byose urumva ni ibintu bakontorora, ibyabereye mu biganiro barabikontorora, ibyabereye mu nguni barabikontorora. Abasirikare barekuye 800 bazengurutse umujyi wa Goma, birirwa bakusanya amakuru y'umujyi yose. Ibyo byose urumva rero bamaze gushushanya ikarita ku buryo igihe bavamo bagasohokana n'intwaro zabo bakubita M23 ikibaza ikibaye nk'uko wari ubivuze. Nanga yazabona bamuri hejuru bamufashe matekwa. Eraste ndetse na Wiri babona bafashwe. Nibina gutangaza yuko kuri yo ubona Wiri ngo bayirirwa agenda mu mujyi wa Goma. Batuma n'umumotari bakamubwira tumuturasire. Umuturasire wenda upfe wabikoze. Upfe wabikoze $1 miliyoni enye z'idolari. Ari amafaranga tuzayaha umuryango wawe. Ibyo byose urumva ni ibintu M23 ikoye kubitekerezaho, ntibitekereze rimwe ikabitekereza kabiri ikabitekereza gatatu. Abahanga bagaragaza mu by'intambara bagaragaza yuko M23 nikora ikosa ikemera yuko abasami DRC bifashisha ikibuga cy'indege mu gutaha iwabo, ariko ibyo bintu nane nigeze mbigaragaza ko bashobora kuzana indege zije kubatora zikaza zizanye intwaro karabutaka, bakaza bazanye intwaro z'uburozi, zikaza mbere yuko abasirikare babo bageramo, cyangwa abasirikare babo bakaba babwiwe yuko baraza bakabaha imiti yo kudezefegita inani bazana, uburozi bazana bwo gutera abasirikare ba M23 baba bari mu kibuga cy'indege, bakazana ibyuka batera M23 iri mu kibuga cy'indege, bagahita babura ubwenge ku buryo kurasa ndetse no gufata abandi mateko bari mu nkengero z'umujyi wa Goma bishoboka. Iryo kosa rero kurikora bakazemera yuko hagira indege iva muri Afurika y'Epfo, hagira indege iva muri Malawi, hagira indege iva muri Tanzania ngo baje gutora abantu. Bwaba ari ikosa rikomeye cyane ku buryo rishobora no kubabuza kuguma mu mujyi wa Goma n'inkengero zaho. Ahubwo igikwiye nuko bakoresha uburyo bw'ubutaka. Ubwo buryo bw'ubutaka rero nanjye nibwo nendaga kwitsaho. Ubwo buryo bw'ubutaka Vincent, hari ukuntu twigeze tubona urumva ngo bashaka kwifashisha ikirere cy'u Rwanda, ariko hari ubundi buryo nge namaze kubona izi ngabo M23 ishobora kuba yazirekuramo zikava hariya zikagenda, kuko nabigereranije n'urugendo rwigeze gukorwa n'abarundi muri kiriya gihe cya EAC. Hari ubwo abarundi banze kuva neza muri za Kicanga bisigarira mu ntambara, kandi ubutumwa bwa EAC bigaragara ko bwarangiye. Icyo gihe izi ngabo z'abarundi zari ziri aho ngaho ziri gucunga umutekano na hariya za Kicanga, zaje gusanga ziri hagati zasigayeho zonyine ziri hagati ariko zinari mu rugamba ziri kurwanya M23, kuko icyo gihe ndabyibukana nazo zatumye ngo FARDC bafatanyije na FARDC barashe umusozi wa Kicwa, uza kugwamo n'umukoloneli wa M23 bitaga ngo ni koloneli Zayirwa. Izo ngabo ukuntu zavuye hariya, kuko zasabaga nyine babasabaga ngo bavara n'ubundi ubwo butumwa amasezerano n'iki byose byabaga byumvikana, ntabwo batumye izi ngabo mu by'ukuri zifata imodoka ngo zigendemo cyangwa ngo bazimodoka zambukane n'ibikoresho. Icyo gihe hari urugendo babakoresheje bakora urugendo rw'amaguru, urugendo twise ngo n'urw'iyimuka Misiri, aho babazengurukije bagenda n'amaguru mpaka bageze hano igoma Goma Kicanga harimo ibirometero byinshi my friend. None hari n'inzira bageragamo bagasanga aho hantu harimo M23, bakababwira ati musubire inyuma mugende munyuririya, ati hano ni mu matware yacu ntago twamenye ibyo mugiye kuturohamo, ku buryo ngo nabazana ndageraga iki kagenda n'abashombamo cyangwa se kabagaho ibitero ngo ibibesheho nk'uko byagendaga bitangazwa icyo gihe. Kurwanjye rero ruhari uko nje byumva igitekerezo cyanjye nshingiye kuko ibyo bintu byabaye, sinitaye ku masezerano M23 yagiranye ngo yo kubaka ikibuga, bayageranye na M23 kuki ikindi gihe cyose ibindi byose batigeze banagirana n'amasezerano yo kugira ngo bakorane mu kugarura amahoro, ahubwo bakaza baje kurwana. Ese mbere yuko kuki batavuze bati M23 dore bigenze gutya, ahubwo bakavuga bati tuje kwitsintsura? Ku ruhande rwanjye rero numva M23 yafata amakamyo ikabapakira ikabamanura ikabageza ahantu bita
za Masisi ku zone ikabakomezanya ikabageza ahantu bita za Nyabyondo, ubwo tayari bayamaze kubageza za Warikare, yamara kugera Warikare rero ibagejeje muri Warikare ikabereka inzira, dore ko hari buriya Warikare centre harimo n'izi ngabo za guverinema, bagenda bagahita bajya mu rugamba, ibyo birabareba. Ariko yo M23 ikamenya ngo ibafungiye ahantu runaka, uri burenga ahangaha arabajeje kurwana, arabaje nk'umwanzi, icyo gihe mu by'ukuri bakaba babonana kuruta ko bari hano muri umujyi wa Goma bari gutegura ibitero n'iki byose, ejo twazabona bayubikiriye. M23 ibyo uvuga ibyo ngibyo, amasezerano yagengaga EAC, urabizi yuko M23 yari yagizemo uruhare kuzana aircraft mu bice byari birimo M23. M23 urabizi yuko yari yasabwe kuva mu bice bya Goma igasubira inyuma. Yego. Yamara gusubira inyuma hagashyirwamo ingabo za aircraft za East Africa. Yego. Izo ngabo zikaba zari zifite mandate yo kutarwana. Yego. M23 yari yabyemeye, ni na mpamvu yakoresheje ubwo buryo bwo kubabwira ati nimugenda n'amaguru munyura hariya mugende, kubera yuko amasezerano bari bagiranye yari arimo yubahirizwa, ariko ubutegetsi bwa Kinshasa butangira kubwira abasirikare ba Kenya ndetse n'abandi basirikare ko bakwiye kurwana. Ariko ingabo za Kenya zihakana yuko zitarwana kubera ko atariyo manda yari yabazanye. Yego. Ingabo z'u Burundi nizo zemeye kurwana. Zemeye kurwana rero M23 ireba ukuntu ingabo za EAC zacitsemo ibice bibiri. Yego. Nibyo byatumye biriya bikunda biraba ngo Abarundi banyura hariya, kuko Abarundi nta mbaraga bari basigaranye. None ko mbona n'ibingi bisade kirimo irakora n'umujyi wa Goma ari fotokopi ya biriya Vincent, icyo gikorwa buriya M23 ntiyagishyira ku murongo ikaba yabasezera muri uburyo bakajya muri biriya bice, koko barategereza ko u Rwanda rubanza kwemera Sadeke ko yaca hano mu Rwanda. Ntabwo bisa, kubera yuko SAMIDRC yaje mu buryo butandukanye n'andi masezerano yose yagiye asinywa kugira ngo hagire ingabo ziza gucunga umutekano. Yego. Ingabo za aircraft zaje zije gucunga umutekano, ingabo za SAMIDRC zaje zije kurwana. Yego. Uburyo uvuze rero iyi scenario M23 kuyikoresha ikabajyana Warikare, harimo ikintu gikomeye cyane, kuba yafata ibihumbi birenga 4 by'abasirikare kabuhariwe ikabajyana mu gice gikontororwa na guverinoma. Hashobora kubaho ibintu bibiri. Icya mbere, M23 ishobora kubajyana igatuma uruhande ruhanganye rwabarasa bariya abantu bakagwa mu mporera. Baba mu mporera, M23 yazashinga ibyaha by'intambara kuko ariyo yabajyanye, kandi akaba yarabajyanye bashyiriye umwanzi wayo batigeze bagirana amasezerano y'uko bakwiye kwakira abo bantu. Bayagirana, ariko amasezerano byashoboka ko bayagirana. Ahubwo iyo ni suggestion birashoboka, ahubwo ukaba wavuga uti kugira ngo icyo gikorwa bigende neza nuko na M23 igomba kubanza bivuganaho na Kinshasa. Biragoye cyane kubera yuko ubutegetsi bwa Kinshasa ntabwo bwigeze bwemera na rimwe kugirana amasezerano na M23. Ariko agahenge bageze mu gahenge twumva bari guhuza. Ntabwo bari bahuza na rimwe, kubera yuko urebye itangazo ryasohoye ku itariki 22 z'ukwezi kwa kabiri umwaka 2025 ryasohowe na M23 bivuga agahenge ruhande rumwe. Itangazo ryasohowe nanone rivuga yuko ko agahenge gakwiye kubahirizwa M23 ikikura muri Warikare. Byavugaga yuko igitero icyo aricyo cyose cya FARDC cya Wazalendo cya FDLR ako gahenge gazahita kavaho. Itangazo yasohoye yavuze yuko igiye kubwira Wazalendo ko idakwiye gutera ibirindiro bya M23, ariko bukeye iryo tangazo rikimara gusorwa Wazalendo, FARDC ndetse n'abandi bahise batera ibitero bitandukanye. Icyo ni ikikwereka ko nta masezerano yigeze abaho na rimwe M23 yageze igirana n'ubutegetsi bwa Kinshasa ngo ashyirwe mu bikorwa. Nubwo tutahita amasezerano kubera yuko buri wese n'itangazo yasohoraga ku giti cye, ariko ibi nabyo ni ibikwereka yuko nta sezerano na rimwe rishobora kuba hagati yabo, kuko ubutegetsi bwa Kinshasa kugera iyi saha iyo bwanditse rimwe na rimwe ku gitutu cya Katari niho banditse yuko ari M23, ariko ikindi gihe iyo banditse bandika M23/RDF. Kugera iyi saha ntabwo bari bemera yuko M23 ari abakongomani, ntabwo bari bemera ko M23 ari abantu baharanira uburenganzira bwabo.
rimwe na rimwe perezida wabo bakavuga yuko ngo ari n'umutwe w'iterabwoba batazigera baganira na rimwe. Aha rero ntabwo aya masezerano mbona ko ubutegetsi bwa Kinshasa bwabyemera. Nshingiye ku ijambo minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Guinea yavuze yuko Samidi izava mu mujyi wa Goma ari uko M23 itakirimo. Icyo bivuga ni uko M23 nirangara izi ngabo za Samidi zizakubita M23 yikure mu mujyi wa Goma. Samidi none ibone kugenda kuko FARDC izaba imaze kubona ibirindiro byayo ikoresheje zanga 3,000 biri muri MONUSCO ndetse n'abandi 800 bahunze. Hanyuma n'ikiro okay none wowe nk'umusesenguzi urabona ari iki M23 yakora kugira ngo izi ngabo zive hano vuba zitahe hatabayeho wenda kuba zakomeza kudobya umutekano kuko buriya uko biri kugenda uko nguko nabo bari kubona igihe gakirimo kubacika kuko baraba bati abo duhanganye nabo ni abantu kandi bamaze kutangira kugenda kuba batuvumbura kavuga bati niki twakora kugira ngo ibi bintu bive mu nzira vuba. Ariyo mpamvu uri kujya kumva nk'ubu hara muri Nyiragongo ngo bafasha abasirikare bagera kuri 12 ba FDLR bafite uniform ndetse n'imbunda ngo bari bibere hara mu rusengero bamwe ameze nk'abanyamasengesho abandi bameze nk'impunzi. Urumva ko barimo gutegura ibintu byabo vuba. Navuze yuko aya masezerano M23 yagiranye na SADC ari amasezerano yo kwiyobya no kwigirira nabi. Abantu bamwe nibabyumve bakabibona ko atari byo ariko ndera nabonaga yuko abanyafrika y'epfo ari imbyarya rwose ari imbyarya ndetse n'abamarawite gukora no kugira baryaje M23 noneho bategure urugamba bategure buryo kibayi besha ko bari mu biganiro noneho babona uburyo bazayitera icyo mbona kugira ngo M23 ibone umutekano muri Kivu yaba Kivu y'Amajyaruguru yaba Kivu y'Amajyepfo kugira umutekano urambye nuko abasirikare ikwiye kubabwira bagashyira mu bikorwa inama bakoze ku itariki 11 z'ukwezi kwa kane bakikorera muri Tanzania bakavuga yuko bazanyura mu Rwanda bataha iwabo. Ikwiye kubabwira bagashyira mu bikorwa y'inama vuba nta kuvuga ngo dutegereje iki n'iki ikazinduka mu gitondo ikababwira ati tubahaye amasaha naye nk'abantu mutemerewe kubana n'ubundi bikomeza ikavuga yuko izabacungira umutekano kwizabafasha kubona imiti kwizabafasha kubona amazi kwizabafasha gutembera basabye uruhushya. Ibi byose bizababana ubusa bizasigara bibaye nk'uko Amerika yafashe Taliban ikabirukana muri Afghanistan ariko kwa kundi kugenda ibagenda ibuguga itabikoranye imbaraga ngo kandi bikore vuba byarangiye abatalibani bongeye gufatana Amerika Afghanistan. Ibi rero 23 none itabikontorora aba bantu bazarangira babafatanya umujyi bakontororane bitume n'ibindi bice babivamo. M23 nibasaba ati tubahaye amasaha ya naya yo kubahiriza nta bindi bisabwe kandi bakupire amazi ibiryo umuriro ibabwira ati amasaha narenga ntago muzamwongeye kubona ibi bintu kuko ntago muzamubyemerera. Oya na internet nje numva bayibakuraho. Internet biragoye kubera ko ahanini bakoresha internet za satellite. Haya nubwo na amarezo bakuraho amarezo nubwo yabarezi iriho cyangwa itariho bariyo bafite internet bafite smartphone zabo bakoresha ubundi M23 itagira ubushobozi bwo kuzikuraho. Ahubwo ikikwiye gukora ni ukubwira ibihugu byabo ati mwaraje tugirana amasezerano murayaviyora nimwayubahiriza. Turabasaba yuko inama mwakoze rero dushingiye no kwitangazo byacu twasohoye ku itariki 12 z'ukwezi kwa kane tubahaye amasaha ya naya nyuma y'aya masaha nta mazi nta muriro nta kujya gutembera kandi ikintu kizongera kwinjiramo hano ni ugutangira kubakoramo mu kwabo banakwiye no kubikora mwaburiya buryo babikoze MONUSCO. Ubu MONUSCO umuntu usohotsemo uhawe uruhushya agiye iwabo ntabwo yemerewe kugaruka. Usabye uruhushya rero ngo agiye gutembera mu mujyi wa Goma ntibamubwira uti ntabwo wemerewe gutembera mu mujyi wa Goma sohoka na pasiporo yawe ukomeze ugende ujye iwanyu. Bakamwereka inzira agataha bakamubwira ati tugende tuguherekeze bamuherekeze bamugeze ku mupaka ati nyura hagenda.
nabo ubundi birakwemerera ngo bajye basaba uruhushya bajye mu mujyi ni ibintu bibi byo kwishyira mu kaga no gutanga amakuru yabo kandi bitagakwiye hari ikigaragara yuko bashaka gusaba inzira mu Rwanda kugira bagende abantu bakagaragaza impungenge z'uko gutambutsa ibibunda bingana kuriya birimo amasasu byateza ikibazo mu Rwanda abipakira ukwabyo ko u Rwanda rushobora kubyanga icyambere mbona u Rwanda rudashobora kubyanga kubera yuko abayobozi b'u Rwanda ni abantu bahuye n'ibibazo bikomeye bashaka ubufasha mu gihe bari babukeneye bari impunzi barabubura ntabwo ubu ngubu bakima ubufasha umuntu uwo ari we wese wabukenera twabonye ubufasha abacanshuro barataha twabonye ubufasha abo muri Monisco abo muri Banki Mondiale n'abandi barataha ibyo rero u Rwanda ntabwo rwabima ubufasha rwabaha ubufasha cyane cyane urebye ukuntu Tanzania ibanye n'u Rwanda ntabwo Tanzania yasaba inzira ngo u Rwanda ruyibime ntabwo Afurika y'Epfo n'ubwo hagiye hazamo utubazo ntabwo Afurika y'Epfo yasaba inzira ngo u Rwanda ruyibime Malawi ntabwo yasaba inzira ngo u Rwanda ruyibime byagenda bite rero n'ibi bifaru byabo n'ibimodoka byabo baramutse baciye mu Rwanda icyakorwa amategeko mpuzamahanga ateganya ko umuntu watsinzwe afite intwaro ubwa mbere bashobora kuzimwaka agataha ntazo ajyanye ntayo afite ariko M23 yemeje yuko bakwiye gucyura intwaro zabo bagasigiza FARDC n'iza FDR ndetse n'iz'abandi bafite M23 kubyemera gutya ni uburyo bwo kugira ngo itiyangiriza diplomasi ariko harimo n'umutego nta mutego urimo kuko urimo umutego urimo nabo barababwira ati mugomba gusiga iza FARDC mugomba mugatwara izanyu ntabwo hari imbunda zanditsweho ngo izi ni za FARDC izi ni za Sadeke oya byanditseho buri iyo igihugu kigura imbunda bashyiraho serial number bakerekana ngo izi mbunda ni za Malawi ariko twari tuzi yuko ibihugu byose bya supportingaga izi ngabo za guverinoma hari n'ibikoresho bagendaga babaha ndetse hari n'ibyo Gisekedi yagendaga agurayo iyo biguze rero biba byanditse uwabiguze niyo babyandikaho kuko muri Afurika y'Epfo ikora intwaro iyo ziguze muri Afurika y'Epfo bandikaho ko ari intwaro za Repubulika Demokaratike du Congo bagashyiraho nimero ariya kubikontorora byo ni ibintu byoroshye kubera abahanga ba gisirikare baba bahari kandi babizi ariko byanahindurwa abo bagabo bafite ikintu bita ikoranabuhanga banabihindura wa muntu ntabwo babishyira ngo bisibame kubera ni ibintu biba byanditse kandi ku buryo bugaragara aya abagabo babihindura ikintu kizakorwa gutaha amategeko mpuzamahanga ateganya yuko iyo abantu nk'abariya bagiye gutaha intwaro zigenda mu modoka yihariye amasasu y'izo ntwaro akagenda mu modoka yihariye kugira ngo igihugu banyuramo bataza kubuza umutekano bifashishije izo ntwaro urabizi yuko DRC ifite intwaro nyinshi kandi ziremereye ku buryo u Rwanda ruramutse rwemeye ngo munyure hano ntabwo babizeye umutekano yuko badashobora kubikoresha ngo bahungabanye umutekano w'igihugu yego ariko mu buryo bw'amategeko ikizakorwa ni uko mu gihe babemerera inzira gutambuka bafata intwaro bakazishyira ukwazo bagafata amasasu bakayishyira ukwayo bagafata abarwanyi nabo bakabatwara ukwabo yego icyo ngicyo cyatuma bagerayo igihugu gifite umutekano nabo bafite umutekano icyo rero kirashoboka nubwo tubona iminsi bakomeza bayizamura kugira ngo M23 ikomeze icike intege cyangwa ibe yakube buriya impamvu ubona bakora inama ntibavuge ngo abasami byaretse bazatagira iki n'iki ni uburyo bwo kugira ngo M23 bayiture mu mutego ikora amakosa nikora amakosa nubwo uyu munsi tubara M23 nk'umutwe w'inyeshyamba kuko mu mategeko ni kubarwa ntabwo cyangwa se ubundi uzabukira umutwe w'inyeshyamba ushobora no kugira gutyo ugasanga amasezerano Gisekedi arayemeje bagiye mu butegetsi bwa Kinshasa igihe cyose rero yaje mu butegetsi bwa Kinshasa akaba yaragize ibyaha akorera abasirikare ba Afurika y'Epfo agiye muri Afurika y'Epfo ifite uburenganzira bwo kumufata ikavuga ati wadukoreye ibyaha turagufashe urugero
wabibonye ko uwo bita Peter Irlande yakoreye ibyaha muri Amerika by'ingengabitekerezo ya jenoside ageze mu Rwanda ku kibuga cy'indege i Kanombe u Rwanda ruramufata. Aba nabo rero igihe baramuka bakoreye Afurika y'Epfo ibyaha nk'abasirikare bafashe bakamanika igitambaro cy'umweru bakagira ibyaha bakorerwa, weje wagira aho akagenda akajya muri Tanzania, akajya muri Malawi, akajya muri Afurika y'Epfo, cyangwa akajya mu bihugu by'inshuti n'ibi bihugu, bashobora kumufata ati turagushinja ibyaha ibi n'ibi. Yego. Niyo mpamvu ubona M23 yigengesera, aho turababwira ati mwagenda mukatuvira muri eneo zacu. Iki rero icyo bisaba nuko M23 ikwiye kubikuramo ubutesi, ikwiye kubikuramo uburangazi ubwo ari bwo bwose, ikabahozaho ijisho, kandi igahamagara abaperezida b'ibi bihugu ukababwira ati nimucyure abantu banyu mu maguru mashya kandi byihutirwa. Yego. Ibi babikora bagamije kugira ngo M23 igwe mu mutego ejo baratse cyangwa ikora ikindi gikorwa gishyira ubuzima bwabo mu kaga. Yes, reka ingingo tuyiveho tujye no mu yandi makuru. Vincent, amakuru ni menshi. Nk'ubu muri Beni ADF ikomeje kwica abaturage, irabamaze ikomeje kwica abaturage nyuma yo gushimuta abaturage bagera muri 41, ariko FARDC ifatanyije na UPDF bakaza kubabaka. Ubu noneho yatangiye kurasa abaturage batandukanye kubera yuko amasosiyete sivile abaturage bari kuyamagana kubera kubakoresha mu gucukura amabuye y'agaciro mu gace bita rero umudugudu bita Kokoro. Hapfuye abantu 4 barashwe n'izi nyeshyamba zibarwa nk'umutwe w'iterabwoba, kuko biravugwa kenshi ko bafatikanya na Islamic State. Yego. Hakaba hatwitse n'amazu agera muri 6 aratwika yose arakongoka. Abaturage mw'ibi bice rero bafite ubwoba, baravuga bati ADF yita twishe, iradushimuta, yita dusahuye, itugirira nabi. Bagatabaza leta ati mwadufasha ko hano muri Beni ko ari mwebwe muhakontorora kuki tutagira umutekano. Ibi bikanategera yo kuvuga ati icyiza nuko mwaba mwakano gace tukamenya M23 igafashe, akaba ari ducungira umutekano kuko byagaragaye ko ishoboye guhangana n'iyi mitwe yitwaje intwaro. Ibi byose rero byateye abaturage ubwoba, bigatuma abaturage bamwe na bamwe bava mu byabo bagahunga, ariko bagahunga badafite icyo berekeza. Muri kindi kibone twabura kuvuga bikorwa twirwanaho witwa Kamasa Welcome. Ni umuhuzabikorwa w'ishyaka bita MFDP twirwaneho. Yatangaje uburyo cyafashe icyemezo cyo kujya muri twirwanaho kubera yuko yabonaga bene abanyamurenge ubutegetsi bwa Kinshasa bufatanyije n'abarundi bukomeje kubakorera jenoside. Aravuga ati rero njye narifite ubuzima bwiza, ati narifite ubuzima bwiza bwo kuba nagenda nkajya mu bice bitandukanye ngakomeza nkabaho neza, ariko ubuzima bwiza ndaburetse ngiye kwifatikanya na bene wacu kugira ngo mbatabare. Uyu Welcome wundi yarasanzwe ari umwarimu muri kaminuza, ari profeseri, aravuga ati njyewe ndetse kano kazi k'ubwarimu ngiye kugenda fatikanye na bene wacu b'abanyamurenge twirwaneho, turwanye ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeza kudukabaho ibitero, turwanye abarundi, turwanye wazana na FDL na Maimai na Kodeko. Ati kuko ibyo bari kudukorera ntabwo twakomeza kubirebera. Ati dukwiye kugira uruhare mu kurwanya aba bagizi bana bakomeza kutubuza umutekano. Agasobanura yuko rero yaretse ubuzima bwiza kugira ngo aze gufatikanya na bene wabo kugira ngo barwanye ubwicanyi bakorerwa ibihe bitandukanye. Tukiri muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, katunyarukira Kinshasa. Kinshasa uwitwa Lieutenant General Padiri Burunda David ni umukorodinateri wa Wazalendo ku rwego rw'igihugu. Yego. Akaba yaratumijwe n'ubugenzacyaha bwa gisirikare, atumizwa kugira ngo ajye kwisobanura nicyo bita demiyapu. Yego. Atumizwa kugira ngo ajye kwisobanura ku byerekeranye n'uburyo Wazalendo ibayeho, uburyo Wazalendo iri kwitwara ku rugamba, cyane cyane ko hagaragaye amakosa menshi akomeye, uburyo abayobozi bo muri Wazalendo bagiye bahabwa amafaranga ariko niba yageze kuri Wazalendo nk'uko byari biteganyijwe. Akaba yatumijwe rero uyu munsi, ariko akaba yaje kongera kurekurwa
bikaba bivugwa yuko yakorwagaho iperereza ku byerekeranye n'amafaranga bagiye bahabwa. yego Wakibaza ngo ubundi uyu muntu ni muntu ki, yabaye generale ate, yageze mu gisirikare cya FARDC ate? Uyu bundi mu 1998 yari umwe mu barwanyi babarizwaga hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, akaba yararwanyaga ubutegetsi bwa Kinshasa ari mu gice cy'abamayimaji. yego Ariko mu biganiro by'umwaka wa 2023 habayeho uko bahuza ingabo hagati ya FARDC ndetse n'imitwe yari yitwaje intwaro. Ibi ni ibiganiro byabereye muri Afurika y'Epfo Sun City. Bemeza yuko imitwe yitwaje intwaro itandukanye igenda ikivanga n'igisirikare. Rero yarihaye ipeti rya generali Otto Porokarabe. Nibwo yafashwe ashyirwa mu gisirikare. Ibyo byajyanwa muri Headquarter General yitwaga ngo Bunyakiri Gomba, kuko ariho yabaga. Arabanza arahaba ni muri Sud Kivanga. yego Nyuma aza kuhava, amaze kuhava arakomeza ajya mu gisirikare nyine. Joseph Kabila mu ipeti amugira General Major. Amaze kumuha ipeti yakomeje guma muri FARDC. Mu mwaka wa 2027 akomeza ahabwa inshingano. Ahabwa inshingano muri muri province orientale, Congo orientale. Ashingwa urwego rwa gisirikare gucunga kano gace. Icyo gihe yaje kuvamo ajya mu gace muri region militaire ya 6 ikorera muri Katanga, nawe ajya kuhakora. Tshisekedi kimara kugera ku butegetsi muri manda ya mbere yagumye mu butegetsi. Uyu musirikare yagumye Katanga arakora, ariko ubwo M23 yari tangiye kumutera muri 2021 yatangiye amwiyegereza nk'umurwanyi, abona wageze ku cyo yifuzaga kurwanya imitwe yitwaje intwaro muri Katanga. Muri 2023 amushinga kuba umuyobozi waba twakita reserviste cyangwa inkeragutabara. Ubu kugera muri Minisiteri y'Ingabo nyine, ariko kugera ku gihe yari yaramushinze nyine kuba umuhuzabikorwa wa Wazalendo ku rwego rw'igihugu. Akaba ariyo mpamvu bumva nyine kugera iyi satumizwa kugira ngo asobanure ibyerekeranye n'uko Wazalendo ibayeho n'uburyo ifatwa. Ibi rero bikomeza kugaragara yuko FARDC nyine igira uruhare mu gutagaguza amafaranga. Naho byagaragajwe yuko Tshisekedi amaze gukoresha amafaranga menshi cyane mu byerekeranye n'uru rugamba hanganye muri M23. Abamunenga bakagaragaza yuko akoresha amafaranga menshi kandi ntagire icyo ageraho. Aho bigaragara yuko ngo mu mwaka wa 2024 yakoresheje miliyari 1,100,000 z'amadolari. yego Mu gisirikare aya abacancuro kugira ngo barwane na M23. Ariko bikarangira ayo mafaranga ntacyo amubyariye, kuko M23 yakomeje kumukubita kandi mwaka ibice. Bikavuga ko muri 2022 ko yari yakoresheje biliyoni 3 z'amadolari y'Amerika mu guhemba Wazalendo, FDLR, abarume ndetse n'abacancuro mu kugira ngo bahangane na M23, ariko nabo bikarangira ntacyo agezeho. Abamunenga bakagaragaza yuko yarakoresha amafaranga mu buryo budasobanutse kandi akaba ari ugusesagura umutungo. Aho agenda yaha imitwe yitwaje intwaro, bikarangira icyo yayitumye itakigezeho, ndetse n'ibihugu bagenda bagirana amasezerano kuba abasirikare nabyo bikarangira icyo yabatumye batakigezeho. Akagaragazwa rero nk'umuntu wakoresheje umutungo w'igihugu nabi kugera iyi saha. Aho bivugwa yuko n'uyu mwaka nawo akomeje gutesagura amafaranga mu buryo butandukanye. Ko ubona amafaranga y'igihugu akoreshwa mu buryo budakwiye, akabona abaturage bari mu bibazo, ariko aho kubibakuramo agakomeza akoresha n'amafaranga kugira ngo nawe abone uko ayasahura. yego Bakagaragaza ko n'ingabo z'abarundi ndetse n'iza SADC n'iza Wagina zagiye ziza nazo ngo zahawe amafaranga.
akavuga yuko ngo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari imitwe yitwaje intwari igera muri 260 ikorera mu burasirazuba bwa Kongo yose, ko Jean Pierre Bemba yatangiye kuyigeraho kugira ngo agende yiha amafaranga akoranye na minisitiri w'ingabo witwa Guy Kapondo kugira ngo barebe ukuntu barwana na M23, barebe ko bayaka ibice yagiye ifata. Ariko abaturage bakagaragaza yuko bari mu bibazo bitandukanye baterwa n'ibi byemezo Kisekedi afata, bakavuga ko ibi byemezo atakwiye kubakomeza kubifata gutya, kuko nakomeza kubifata gutya bizaba bishyira abaturage mu kaga. Numva rero amakuru twarekeraho andi tukaza kuyabagezaho mu masaha y'umugoroba. Urakoze cyane Vincent. Urakoze cyane, nagushimiye. Yes, hanyuma rero reka dusoreze ahangaha, ariko hagati aho rero ubwo kwanga byuma bategura na publicité, bashiremo publicité rwose murebe abafite ibibazo by'uburwayi bugiye butandukanye, mumenye aho imiti mwayishakira. Mwakoze kwana natwe rero tuze gusubira mu yandi masaha, turabakunda cyane. Yari umuhungu wanyu Fighter ndetse na Vincent ku murongo wa telefone. Hanyuma rero mukomeze munogerwe na gahunda zacu, turabakunda. Asante, ciao. Cyo kurwara ama infection, kuribwa mu mugongo, kuribwa mu nda. Umudamu maze kumushaka ku buryo n'igitsina nakibuze, byaba ngombwa ko ngirante kuntangira kugana abaganga. Abo nta bandi nabo mu kigo cy'ubuvuzi bw'umwimerere, ubuvuzi bukoresha imiti y'ibimera kandi itunganyije neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Ni kwa muganga Rutikanga, bakorera Remera Giporoso, bamaze kubikimenya bose mu kuvura indwara zitandukanye. Ubuhamya bwo ni bwinshi. Nigeze kurwaraho nkagira ikibazo cyo kwikinisha ndi umusore. Bavura kwikinisha n'ingaruka zabyo, harimo kurangiza vuba, kugabanuka kw'igitsina, kugabanuka kw'imisemburo mu mubiri, kwibagirwa, kumva ufite umunaniro, utuntu tw'udusonga ku bugabo rimwe na rimwe ndetse n'ibindi. Uzi icyiza cyabo, aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho kuko bakorana na DHL. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri WhatsApp kuri 0788 34 80 11.